iznesemo u skupštini, nemojte se lipiti, nemojte se suzdržavati, ne morate direktno svaki put zvati ili Vukana, slobodno Zaga, Đole, mene kad god poruku pošaljite, ako je nešto što je provjereno, što je stvarno korisno, da možemo mi dole iznijeti kroz poslanička pitanja, kroz dnevni red, kroz bilo koju tačku, uglavnom slobodno nas dozvolite. Nemojte ono da sad teret padne na Vukana, recimo, pa da njega ljudi stalno cimaju, slobodno pošaljite poruku, zovite. Kad god ima nešto da možemo dići na javno, tako su ovi ispodnovlja, evo sad je velika, stvarno se Hanka uhvatila oko ovoga, oni su sad stvarno u klinču. Ta zemlja da se nije iznijela, taj problem na skupštini, to je 300 dunuma zemlje od mještana, oni su prodali to prije 7 mjeseci. I sad se to pokrenulo, prodali su bez ikakvog, sve ispod stola su odradili i sad je to krenulo, kompletno se podnovlje diglo, međutim to je samo nama jedan čovjek bukvalno dojavio. Tako da i vi ako imate ovdje nešto slično da možemo iznijeti. Da, svaki dan. Zato kažem, nemojte se uključavati, svaki put vi ne morate čekati dnevni red skupštine, mi sve pripremimo, slobodno nam informacije šalju. Eto, hvala još jednom svima. Vukanu što nas je okupio svi ovako.